Nongeye kubaha ikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho kuri M247 TV. Tuganire kuri inkuru iri ku kinyamakuru rya Akadomo.com cyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda. Bayihaye umutwe ugira uti RNC iracyari mu susuruke i Kampala, bashyiraho akabazo baribaza uti agahuru kazo karahiye cyangwa se umwana aracyavuna umuheha kongezwa undi. Ni ikibazo gikomeje kwibazwa ati nyuma yuko hari agasusuruko mu mubano w'u Rwanda na Uganda umaze imyaka 4 mu bukonje kubera ibibazo birimo ni cy'ubufasha igihugu cyo mu majyaruguru gishinjwa guha imitwe igamije guhungabanya u Rwanda ku isonga RNC ya Kayumba Nyamwasa. Uruzinduko rw'ubugira kabiri rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mu Rwanda ni rumwe mu zasize amateka akomeye mu mubano w'ibihugu byombi. Gusa ariko nubwo rwasize hafunguwe mpaka Gatuna, haracyari igihugu kibuditse cyo kwishyira ukizana k'umutwe w'iterabwoba RNC i Kampala mu gihugu cya Uganda. RNC ikaba imaze igihe yaragize Uganda akarima kayo ku buryo ariho ikorera icengeza amatwara ryayo rigamije gushaka abayoboke bajya mu myitozo y'umutwe wayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bazatere u Rwanda. Ni nayo yari inyuma y'ibikorwa bimaze imyaka irenga 4 byo gushimuta abanyarwanda baba muri Uganda, cyane ko yatungiraga agatoki urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI. Abayobozi muri Uganda bazi iyi migambi mibisha ya RNC ku Rwanda, dore ko na Perezida Museveni yandikiye mugenzi we u Rwanda amumenyesha ko yagiranye ibiganiro n'umutwe wa RNC, Rwanda National Congress ya Kayumba Nyamwasa. Muri iyo baruwa yagiye hanze ku itariki ya 19 Werurwe 2019, Museveni yemeye ko yagiranye ibiganiro na Mukankusi Charlotte ushinzwe diplomasi mu mutwe wa RNC ndetse na Eugene Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Loni. Muri baruwa avuga ko Mukankusi Charlotte yamubwiye ko yashakaga kujya kumureba kugira ngo amubwire intumbero ze zo kurwanya Rwanda, anasaba ubufasha igihugu cya Uganda. Mikoranire ya Uganda n'abashaka gutera u Rwanda yanagaragarijwe mu rubanza rwa Retired Major Habib Mudathiru wari mu barwanyi b'ihuriro P5 rigizwe n'amashyaka atemewe mu Rwanda nka RNC, FDU Inkingi, PDP Manzi, PS Mberakuri n'Amahoro People's Congress. Nyuma y'uruzinduko rwa mbere rwa General Muhoozi Kainerugaba mu Rwanda bwo ku itariki ya 22 Mutarama 2022 rwakurikiwe n'ifungurwa ry'umupaka wa Gatuna, hari ibimenyetso byagaragajwe na Uganda byo kwitandukanya na RNC, gusa nta cyakozwe kugeza magingo angaya. Urwa kabiri rwo muri uko kwezi rwiswe urugamije gukemura ibibazo bisigaye mu mubano w'ibihugu byombi. Amagambo Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba kuri RNC yatumye bamwe batekereza ko agahuru yari ifite muri Uganda kaba kagiye gutwikwa. General Muhoozi yavuze ko atazi icyo Kayumba Nyamwasa uyobora uyu mutwe w'iterabwoba RNC yapfuye n'ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda, gusa ko bidakwiriye gutuma akoresha Uganda muri byo. Ati General Kayumba na RNC, ntabwo nzi ikibazo ufitanye na FAR ndetse na RDF gisirikare cy'u Rwanda, ariko ndakuburira ntugerageze gukoresha igihugu cyanjye mu bikorwa byawe. Ibi ntabwo ari ibitekerezo bijyanye na politike, ntabwo nshishikajwe na politike. Ibikorwa bitemewe n'ibyaha bya RNC muri Uganda mu gihe cyashize byatugejeje ku ntambara y'ubucucu, abari babirimo bose bazagaragara nkuko yagiye abigarukaho Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi. RNC iracyari mu kiryamo gisusurutse se mu gihugu cya Uganda. Nyuma y'amagambo ya General Muhoozi, hari abatekereje ko ibya RNC muri Uganda birangiye ubwo General Muhoozi yarasoje uruzinduko rwa kabiri Kigali. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ku itariki ya 16 Werurwe 2022 yanditse kuri Twitter ko hari ibibazo bigitegereje gukemuka na nyuma y'uru ruzinduko. Yagize ati hari abantu bazwi bagambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda bagikorera muri Uganda. Ati nanone kandi hari icengeza amatwara ry'urwango rikomeje mu bitangazamakuru rikorwa n'abantu bari muri Uganda nka Obedi Katurebe uzwi nka RPF Gakwerere, Sula Nwamanya, Gerard Tindifa, Robert Higiro, Asimwe Kanamugire ndetse n'abandi batandukanye. Yakomeje agira ati dutegereje rero twihanganye icyemezo cy'ubuyobozi bwa Uganda kuri ibi bikorwa bitararangira. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ku wa gatatu w'icyumweru gishize yabwiye itangazamakuru ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu kuzaha umubano w'u Rwanda na Uganda, kuwusubiza ku murongo bidashobora gukorwa mu munsi umwe gusa. Yagize ati ndagira ngo twumve ko ubanye n'amahanga ari urugendo, gusubiza ku murongo umubano ni ibintu bitinda. Ati bigira intambwe nyinshi cyane, yavutse ibibazo abantu baganiraho, mugenda mubiganira mukagira ibyo muvana mu nzira, mukagira ibyo mukuraho mu minsi ikurikiyeho, ntabwo ari ibintu birangira umunsi umwe.
Abakoresha imbuga nkoranyambaga kandi bakomeje kwibutsa General Muhoozi Kainerugaba ko nubwo akomeje gukora uko ashoboye ngo umubano w'ibihugu byombi ugende neza, hari ibyo adakwiye kwirengagiza. Umwe muri bo yagize ati abayoboke b'umutwe w'iterabwoba RNC kuki bakiri muri Uganda, kuki bagikoresha ubutaka bwa Uganda mu gukomeza ibikorwa byabo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uretse RNC muri Uganda, hari n'abambari b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakidegembya barimo nka Birungi Emmanuel alias Rwicaruhoze. Uyu akaba ashinzwe guhuza ibikorwa bya FDLR muri icyo gihugu, yungirijwe n'uwitwa Bogere Amon ndetse na Munezero Jean de Dieu nk'umunyamabanga wabo, ndetse n'umujyanama Pasiteri Mutarambirwa Emmanuel. Saba gusa kandi Uganda iracyakingiye ikibaba inyeshyamba za Rudurunana, harimo nka Ntabanganyimana Jean Marie Vianney umuhuzabikorwa wayo, akaba anatuye mu mujyi wa Kampala. Harimo kandi Mutabaruka François Xavier wungirije Ntabanganyimana. Uganda kandi iracyakingiye ikibaba umuryango wa Major Nshimiyimana Cassier alias Gavana wayoboye igitero cyishe abantu 15 mu Kinigi mu karere ka Musanze mu Kwakira 2019, bakaba batuye Ikisoro muri Uganda, aho bakingiwe ikibaba n'inzego z'umutekano za Uganda. Uyu Gavana rero ubusanzwe akaba ayoboye ubutasi mu mutwe wa Rudi Urunana mu mashyamba ya Kongo, ariko akaba akunze kujya muri Uganda kureba umuryango we n'ibikorwa bye by'ubucuruzi, aho bizwi neza ko yacumbikiwe inshuro nyinshi cyane na Philemon Mateke wahoze ari umunyamabanga wa leta muri iki gihugu cya Uganda. Kayumba Nyamwasa yakuriyeho inkunga se kugeza magingo angaya. Hari bivugwa ko mu minsi ishize hari intumwa za Uganda zagiye kugirana ibiganiro na Kayumba Nyamwasa. Amakuru yavugaga ko izo ntumwa zari zigiye kubwira Kayumba Nyamwasa uyobora umutwe w'iterabwoba RNC ko atazongera guhabwa ubufasha ndetse no guterwa inkunga n'igihugu cya Uganda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abanyamahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Professor Nshuti Manase yavuze ko u Rwanda rwumvise amakuru ariko nta ntumwa zarwo zigeze zijya kureba Kayumba Nyamwasa. Ati ngira ngo tuyumva amakuru ati nk'uko namwe muyumva, ariko Abagande bagiye muri gahunda zabo zo kumvikana na bariya no kuvuga ba Kayumba Nyamwasa, twe ntabwo tugomba kujyana nabo, nta n'impamvu. Yakomeje agira ati kuko dufata ba Kayumba Nyamwasa nk'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu birazwi. Ati rero nta mpamvu yo kumvikana nabo, ngira ngo bagiyeyo mu mibanire yabo, ati nabo ariko ntabwo dushobora kujyana nabo, ati ntibishoboka. Professor Nshuti Manase yavuze ko u Rwanda rufata Kayumba Nyamwasa nk'ufite imigambi mibisha yo kuruhungabanya, bityo nta mpamvu yo kumvikana nawe. Umusesenguzi wa politike ku karere k'ibiyaga bigari Albert Rudatsimburwa yabwiye ikinyamakuru cy'Akadomo dukesha amakuru ko iyo usesenguye amagambo General Muhoozi muri iyi minsi usanga yibanda ku kwibutsa ko igihugu cyangwa se igihuza u Rwanda na Uganda kiruta ibindi byose, ariko nta na kimwe kigaragaza ko RNC yafatiwe imyanzuro. Yagize ati ntacyo baragaragaza, ati ko hari ibyemezo babifatiye, ati naho yaba ari kubikoraho ariko ntacyo baratwereka, ntawamenya aho byerekeza kuko bashobora kuba bagerageza kutubwira ko babikoraho ariko nanone ko bisaba ibindi iwabo. Yakomeje agira ati ntiwamenya niba Museveni atarimo gukoresha umuhungu we kugira ngo igitutu cy'u Rwanda kigabanuke, haracyari kare. Ati hakenewe ko batwereka ubushake bwabo, ati bibaye byagaragara twabimenya ariko ntacyo barakora kugeza amagingo angaya. Perezida Kagame yarutse gutangaza ko urugendo rwa General Muhoozi rwatanze isura nshya mu mubano w'u Rwanda na Uganda, ndetse ko nyuma yo gufungurwa k'umupaka ubu n'ibindi bibazo byari bibangamiye u Rwanda biri kugenda bikemuka. Ati umupaka twarawufunguye muri Uganda nabo hari ibyo batangiye gukora, bigaragara ko bavana za nzitizi mu nzira, bya bindi byatuma umupaka ufungwa. Ati turabikurikira, ati tubiganiraho nabo, ati ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza zabyo. Ubufasha bwa Uganda na Perezida Museveni mu gushyigikira abarwanya u Rwanda bwarushijeho gukomera muri Gicurasi 2021 ubwo Museveni yarahiriraga kuyobora Uganda mu yindi manda, ndetse buracyakomeje. Mu bashyitsi b'imena icyo gihugu cyari cyatumiye hari harimo muramu wa Kayumba Nyamwasa, akaba n'umwe mu bacurabwenge baranise Frank Ntwari. Tariki 23 Gicurasi 2021 ubwo Frank Ntwari yagiranaga inama na General Salim Saleh. Inama yabereye mu gace ka Kapeka yitabirwa n'abandi barimo umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda Brigadier Abel Kandiho. Bivugwa ko ubwo yari mu gace ka Hoima, Frank Ntwari yakiriye abasore 37
bakuye hirya no hino kugira ngo binjizwe muri RNC. Abo basore ngo babaye bashyizwe ahantu hamwe mu gihe bari bagitegereje guhabwa imyitozo ya gisirikare. Ikindi gihamya ko RNC ikivuna umuheha ikongezwa undi muri Uganda nuko tariki ya 5 Mutarama 2022 leta ya Uganda yongeye kwemera umuryango wa Self Worth Initiative ushamikiye ku ihuriro rya RNC. Uyu muryango uyobowe na Prosi Banabana wari warahagaritswe hamwe n'indi 53 yakoreraga muri Uganda muri Kanama 2021 ushinjwa kuba igicumbi cy'ubuzabikorwa rya RNC. Prosi Bonabana akomeye cyane ku bya RNC mu gushaka abayoboke bayo ndetse no kubakuramo amafaranga nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi cyane muri iki gihugu gituranye cya Uganda. Nta makuru y'imvaho yabo bararokotse mu isanganya ry'indege y'kompanyi y'Ubushinwa China Eastern Airlines, iyo abategetsi bavuga ko yari itwaye abantu 132 yaguye mu misozi iri mu manuko bw'Ubushinwa ejo ku munsi wa mbere. Ibimenyesha makuru mu Bushinwa byavuze ko abatabara bavuze ko atakimenyetso batoye cabo abakiri bazima mu bisigarira by'iyo ndege. Abategetsi bo mu gisata c'indege za gisivile mu Bushinwa bavuga ko iyo ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 yari ivuye mu gisagara ca Kunming mu manuko bushira uburengero bw'Ubushinwa yerekeza mu gisagara ca Guangzhou mu buseruko, igihe yakoroka igeze hafi y'igisagara ca Wuzhou kiri mu ntara ya Guangxi. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasabye ko haba amatohoza vuba bwangu kugira hamenyekane icyateye iryo sanganya. Ku mugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika yarafatiye ibihano ejo kuwa mbere igipolisi ca Sudani kubwo guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu mu myiyerekano y'amahoro yiyamiriza kudeta y'abasirikare muri ico gihugu. Amerika ivuga ko abajeje umutekano ba Sudani bishe bahohoteye bongera baborezi gufa abanyesudani kandi ko byatumye umutekano mu gihugu urushiriza guhungabana. Leta ya Sudani irongoye n'umukuru w'abasirikare Abdel Fattah al-Burhan yagirizwa kuba imaze kwica abasivile hafi 82 mu myiyerekano yiyamiriza kudeta y'abasirikare. Ibi bihano bifata imitungo yose ico gipolisi gifitiye canke cinjiza muri Amerika canke igenzurwa n'abantu bari aha muri Leta Zunze za Amerika. Abagenzura ayo matungo bari ku butaka bwa Amerika basabwe kuyatangariza ubushikiranganji bw'ikigega ca leta bujejwe gufata ibihano hano muri Amerika. Bubaye bwa mbere Leta Zunze za Amerika ifatira ibihano Sudani inyuma yaho wahoze arongoye ico gihugu Omar al-Bashir akuriwe